bacho antu bangi kambuni ingi cia Kenya nacio iria bareta maguta jau jakenda gwi kambuni iu cia Kenya batendagia bongo direct ndu nukona i kambuni cia nthiguru cia Singapore, United Arab Emirates na kinya Saudi Arabia na ndirio ba o kambuni o iu imwecho wa muntu oyo Kenya kambuni ingi Kenya irekendagia maguta jau jeja na kuringana na kirikaniro kiu kwi bara betagwo international oil companies igwatwikira ibo bakathura i kambuni iriku cia Kenya ikabenderia maguta jau na IOC niyo yabathurira kambuni ithatu kambuni ire ithatu imwe Gulf Energy Limited ingi Galana Energies Limited ingi Oryx Energies Kenya Limited igita riu kirikaniro kiu gigikwa ibachokere bauga atia bauga kirikaniro kirikwa gatigati ka thirikari ya nthiguru ya Kenya na maguta yetete kwendua na thirikari cia nthiguru iria kambuni iu ciumite tacio nthiguru ya Saudi Arabia na nthiguru ya United Arab Emirates ingi no uge babagita Dubai menya isete mwekere nthiguru yonde yetagwa United Arab Emirates kini Dubai no tukuba ingi beta ikukwithaira kwijikene muno iyo ria chunkumbo bera bakakwira batijikanye ndege Nairobi na ndebo ni thirikari ugere kagitene kariko kagitene kau watu gakirikaniro kia thirikari neringi thirikari Kenya Saudi Arabia thirikari Kenya Singapore thirikari Kenya United Arab Emirates maguta jau jenderere kureto Kenya na thirikari Kenya ugire mworoto jumojo gwika kirikaniro kiu ni ntubwa kwithira ikwari bara betagwa oil marketers endia maguta guku Kenya bibare bakwambiria kugwatwa ithine kugwatithania dola cia kugura cio maguta maguta oteta shilingi cia Kenya iyo biashara kimandhiguru kaingi ringagwa na dola cia nthiguru ya Amerika nthiguru ya Kenya kinya thaa iri na thina ya dola a biashara bara bagura intome ukenda mbeca nyingi kuthurania dola iri ingana kwina thina ndekana kuthurwa dola itetie no ntu nitetie muno kuthura nduka ya kuthurwa ukenda kugura into bibingi jabija maguta no kugwa jaye gorwa jaja mambilion jara kugwathania dola cia mambilion ya kuletera thina kinya biashara bara bareta into kuma bara bareta kuma China na ambi uritokerwa kamurigo kau kureta karenda tugethirwa i dola milioni 5 gutwa dola milioni 5 bakare thine mbe muno lakini nande ni kunyanyia kwirera ingi muno kongo ge thirikari ugite uni agutetheria nuntu endia maguta jaba Kenya bakareaga na shilingi cia Kenya nayo thirikari Kenya igatigira dola cia mbeca iu ikugita atia ikuoneka kenda bau bakubenderia na ari nthiguru ome bomba kurewa na dola au ni ugite gateithia mwe au angi ni ati mieri 6 bakareterwa nerandu na ngaranta werandu riu uri ugweja gutwika kambuni iu ikura nerandu uri ukathingatwa thirikari Kenya gwitikiria ithingatwe iri ngaranta ora wita muntu akwira ngarantira banki karuni kariko aka nyawe ngo akarega kurea karuni kau antu bara ba banki bariunga gwaku na ni muongo gura nyankana tabageta ngombe nontu uri ngaranta ikuga muntu arega kurea uni nkakurea mukobithi ni no ura witoka kwa muntu mukobithi shilingi ngiri achoke mwana cukuru arega kurea umbetie muntu akarega kurea menyo uri mukobithi ate tinda kungangana no witake ngaranta na ngaranta no uri ukumenya ate ukamukinyira na akarea koguo ukagea ukanenkanira mbeca uti no gwa uri ukukobithio mba kura nacio uthikare Kenya ugire ngugi ciayo ni ngana ni jiri guchwa dola igu tigire ikuoneka na ngaranta randu ririko irandu riu aya nandi maguta jenderea kuja na kiumia kithiru mutongerio ngwataniro ya Azimio Raila Odinga aumira auga kirikaniro kiria tweragwa ibwa kiri iwamba butheri buria aria kuri antu bamwe thirikari na bagutumira untu buria kugita atia kuiya mbeca cia Kenya na uga kirikaniro kiongwa kiria giekirwe kinyo tu ukiona metho tu ije kiuga atia nontu ni ukora butheri
auga nandi bwa mbere kirikaniro kiu kibwirite kuritwa gikoneka kiriuga atia akenya bakamenya nontu teka gwiciria rio imbeca cia thirikari igutumirwo na thirikari ni antu ikiritwa akenya bone boja riuga kuri antu bamwe thirikari-ini bagutumira kirikaniro kiria maguta jeja kinya gwatu nontu bungi buria thirikari augite kariri gutigira maguta ja kuja Kenya na maguri ja nthiguru ajenderete gwitia ni na naugite atigira dola iu ikuoneka dola na check enama kwiro kinya igita riu nontu dola ciari ciringi 132 na itoneka inkurikana kinya Ruto akira antu ona dola imwe yauma ciringi 132 cia Kenya era antu baria bakeja kuthirwa abuithite dola wirigirite igaitia nontu bwa kirikaniro kitweka umenye dola iu gachitite kugwa ithanga dola iu na rwiro na mpura kumbikika mbere igwa na bera uni ndategera no roria bwakwa ndiona bikiuga biathira biuma biri dola ikethirwa kuma ciringi 132 yakinya ciringi 120 no kaenderere gwitia achoka Raila ariuga maguta jau jari kinya Kenya na mbeca iri nthi nontu maguta kimande guraja kwinama lakini jakongerwa Kenya na kuri antu mbeca iu ikongerwa kuri antu thirikari-ini igwita kibo nomete maguta ja mucetho jatumairwo guku Kenya andi kuri antu bokara au bakiuthuranagia mbeca iu ikongerwa muka kibwa achokia ngarama na kawaita gatigarirwa baria baretete mbeca iu ingi ciongerie iguru igeta kiri antu bana thirikari-ini ire iyo kuga ti muthaura njugu nena atakabete ole kaya kugaira iyo kuga ti muthaura njugu ibaba ire iyo kuga ti uni alisema usiku akauga keja kwithirwa buria tweri maguta bwa mbere maja kenama igita riria maguta jagita atia akauga kethira maguta ajenderete gwitia nontu tweri untu bubu gatuma maguta jename ajenderete gwitia na ndica rigurwa ya Nairobi 217 na aria Meru 220 agachoka akauga dola ira twerie kagwa yari 132 rira tweragwa kagwa na ndi ne kurukirie nya 150 ciringi 150 na ndi akauga wategera mantu jau jonthe no kuona jara jonthe thirikari twirite irika kirikaniro kiu kenda jakarika jarita opposite maguta kenda je nama kaya gwitia dola kenda inama kegwitia na ndi akauga jau jonthe ja kuonania atia gwi nkunku irio na choka auga achoka uria nate kambuni iria ciatararirwe ile tukuga icia Kenya iria ciatarirwe kugitatia wendagia mauta guku Kenya kambuni ya Gulf Energy kambuni ya Galana Oil Kenya Limited na kambuni ya Oryx Energies Limited ciatararirwe atia na icia bao kambuni hizi mtu gwituika imwe wantu bau bathirikari baicithite o ariku o kambuni-ini yu na choka na gwachoka gwatuika kinya nthiguru ya Uganda na ndi kuona maguta ja Kenya ja kugia goro muno nontu maguta jaria jareta gwa Kenya jari maguta ja maingi na meri iria nene jari matani tani menya imwe tani imwe irita ngiri no kaigua itani ukaigua yu itani igana itani magana jejite na meri imwe jakabokorwa Mombasa jakubokorwa mwanka gukinyau maguri jaria jakinya jo jetagwa landing cost ira nandi nio itumairwo jakinya neji kuma aria jakambirio utarirwo ngarama nandi kuma Mombasa kirungamone kia meri Mombasa gukinya nau gwitite jagurira buri ne tuma wigwa kwina kamwanya ki maguri ko manguta na ara jetharo jera isi buru Mombasa nontu au jatena ngarama enge kujaikia na ara jetite ikietumia ukugwa Nairobi 217 Meru 220 nontu bwai nontu dauma Mombasa jakinya Nairobi mbere jakinya Mombasa ugeta jana aja mbere jakinya Meru na ugeta jana ara North Eastern na ara jaikagwa kinya na thinembe na insecurity ingi nontu ni ngarama wiki ingi ino maguta jetharo jena goro nkuruki basi no jetharo jena goro nontu kinya go jaichio tumba gwikira gitangi gyaku maguta uga